होटल क्लासिक के ऑपोजिट कंगला पाता असीबा अमा तारगा लेरम लेहादी मखा ताबा पाउ ngaminase इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स अमदी कुकी नेशनल आर्मी बर्मा अमसुंग मखोइगा चटमिनारिबा खुलाई पाइबा सिंगना हाईटेक ड्रोन सिजनदुना लांदारकपदा पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलाई पाक प्री पाक की लानमी संगलुप रेड आर्मी के कैडर एन मालंगानबा एलाइस थोंगलेन लाइखिदबदा पार्टी की मैकेदगी अवाबा फोंदोरकले थादौ फुरुप की लुसिंगबा नेकाम जोमहाउगे असीबा हक्सांग फंगद्रे TCI na thadau gi lusing basing amade imong manung security ki protection pibinaba haijakre suspension of operation su gi manung da yaudba kuki revolutionary army KRA gi military singna basingna hokeba August 13 da Assam gi Karbi Anglong district ke manung sanna manja khul da gi thadau furuk ki lusingba नेकाम जोम हाउस सही यांखै मापन फादुना पुखरबा मतुंग तमथिना ओट नैरबा मतुंग दा हातोखिबगी थौदोक मारि लेनाना leikhidre नेकाम जोम हाउगे असिबा हक्सांग ngasi फावबा फंगबा लैत्रे थादौ कम्युनिटी इंटरनेशनल TCI ना असम गवर्नमेंट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट दा थादौ कम्युनिटी की लीडर सिंग अमसुंग इमुंग मनुंग सिंग दा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पिबिना हाइजख्रे लोइनाना नेकाम जोम हाउगे मिहार असि कोल्ड ब्लडेड अमसुंग थादौ कम्युनिटी सिंग दा कुकी मिलिटेंट सिंगना चथाबा कल्चरल जेनोसाइड ने हाइना TCI ना फोंदोरक्ले leikhidre थादौ लिटरेचर सोसाइटी आसाम की चेयरमैन नेकाम जोम हाउ असि अगस्त 3 थादौ अमसुंग मैतै कम्युनिटी सिंगी मरकता शांति की वारी साननबा लाखिबा डेलीगेट 33 की मनुंगदा थादौ की लुसिंगबा अमने महाक असि मिफम असि लोरबा मतुंगदा आसाम की कार्बी आंगोंगदा लैबा महाकी खुल मांजा बैंक ता हौखिबा अगस्त की 13 दा KRA की कैडर सिंगने सिंगनबा मिलिटेंट सिंगना फादुना पुखरबा मतुंग तमथिना ओट नैदुना हालबा मतुंगदा मनाक नकपा तुरेलदा थादखिबदगी हौजुक फावबा थीबा खंगद्रे हाइना ऑफिसर्स की ओइबा सोर्स अमन फोंदोक्ले अमरोमदा कार्बी आंगलोंग पुलिस ना मिसी असिगा मरी लेनाना इन्वेस्टिगेशन चथाबा मतमदा KRA की मेंबर सिंगनि सिंगनाबा मियोय मंगा फागतुना वहांग पहोंग चथाबा हौख्रे पुलिस ना चथाकिबा इन्वेस्टिगेशन अदुदा अफाबा मरक्तगी मियोय अमना फोंदोरकपगी मतुंगिना leikhidre नेकाम जोम हाउ असि ओट नैदुना हालबा मतुंग कार्बी आंगलोंग की मनुंग चना लैबा मांजा पुलिस स्टेशन की जमुना तुरेल हाइना खंगनाबा तुरेल असिदा लंगथखिबनी अदुबु नोंग कन चुबदगी तुरेल की इमाय असि वांखलकपन मरम ओइरगा हौजुक फावबा नेकाम जोम हाउगे असिबा हक्सांग असि फंगबा ngamdre कार्बी आंगलोंग पुलिस के मकोक थोंबा ऑफिसर असि मखा तारादुना हाई leikhidre नेकाम जोम हाउगे असिबा हक्सांग असि थीबा फंगनबगीदमक स्टेट अदुदा लैरिबा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस NDRF अमदी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस SDRF अमदी सिविल पुलिस यावना हारिबा तुरेल असिदा थीबगी थबक कन्ना चथारी अमरोमदा नेकाम जोम हाउ असि करिगीदमक कनाना हालिबनो हाबिगी सबसाबदी खंबा ngamdre हाइरे मखा ताबा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन दा leikhidre नेकाम जोम हाउगे इमुंग मनुंग सिंगना पुलिस दा फोंदोरपगी मतुंगेनादी leikhidre जोम हाउ असि KRA अमसुंग यूनाइटेड कुकी गम डिफेंस आर्मी UKDA की अपुनबा खुलाई पाइबा मिलिटेंट सिंगना अगस्त 13 दा जोम हाउगे युमदा संगलकलगा फुजेरबा मतुंग फादुना पुखिबने थादौ वसिबु थादौ एनपी मणिपुर ना मिलिटेंट सिंगना सिविलियन ताबा जगह सिंगदा करम तौदा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना संहंदुना मियोट मिनै सथा हनखिबनो थवोंग असि नेशनल सिक्योरिटी द सिंगलाबनि हाइदि थवोंग सिंग असि अकनमोंग यानिंगदबा उत्तुना हौजे हौजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगा तौनरिबा सु असि लौथोकदबने मसी लौथोकतबा तारगदि आसाम अमसुंग मणिपुरदा सुदा लैरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगना खुलाई पाइदुना मिसम प्रजा सिंगदा ओटपा नैबगी थबा असि कनखलक्तुना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गुमना चथारिबा ऑपरेशन सिंग असि अथुबदा मुथतपा चुंगनी हाइना थादौ NP मणिपुरना फोंदोक्ले हैंड ग्रेनेड अनि थमजलमले हाइदे पैलेस कंपाउंड लेबा बाल विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के मेन गेट मनाक सकंगदबा मियोसिंगना हैंड ग्रेनेड अनि थमजलमले हाइदे पुलिस तकी फंगबा पाव के मतुंगिनदे सिक्योरिटी फोर्स ना ngasi ayuk स्कूल के अकोइबा यावना मनाक नकपा मफमसिंग येंगसिनबगी थबक चथखि मदुदा स्कूल कंपाउंड की मपानदा मेन गेट मनाकता हैंड ग्रेनेड अनि अदु लेरंबा थेंगनखिबने तुंगदा बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड टीम अमा लाक्तुना येंगसिनखे पोरमपाट पुलिस स्टेशन की टीम अमा सुमफम अदुदा लाखे बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की टीम अदुना सोइदंगामदना हैंड ग्रेनेड अनि अदु मफम अदुदगी लौथोकलगा पोरमपाट पुलिस ता सिनाखै हाइरे सिक्योरिटी फोर्स ना आरामपाई टेंगोल की मियोय अनि खुलाई किया गा फागत पदनतना कांतो साबलदगी खुलाई किया अमसु फागत खरे हाइरे मणिपुर पुलिस की कांगपुना चथरक सर्च ऑपरेशन दा हौकिबा अगस्त 13 दा आरामपाई टेंगोल की मियोय अनि खुलाई किया का लोइना इम्फाल वेस्ट की मफम अमदगी फागले हाइना मणिपुर पुलिस की पाव अमना हाइरे पाव सगी मतुंगिना फागलबा आरामपाई टेंगोल की मियोय अनि अदुदी लाइसम तोंदोनबा सिंह सही कुनगतरेट कवे लाइफम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लमदिंग बाजार वार्ड नंबर 2 अमदी तौरांगबम अमरजीत सही कुन
organize yaima laifam Thawal district ki lamding mahel kai dagi ne haidi makhoi ani dagi phagalaba khulai sing adudi SK32 rifles hapen taret M4A1 carbine gun ani magazine mari ka konana Glock .45 auto pistol ani SK33 rifle ki empty magazine kun gani pan M4A1 carbine gun ki empty magazine ni pan case mari da handle thamlamba .45 ammunition sama luggage bag ani mobile handset mari lupa listing mari ga samri kunthra yabu wallet ama Aadhaar card ani amadi 4-wheeler gari amade so na singba recover tawbangam le hari pharaba mioi ani asi mari lena ba court puthok laba matung da nomit mapan ni oina police custody da laukre hari amarom da nomit asimak da security force ki kangpuna Imphal West district ki Sengmai police station ki manuk janba Kanto Sabal area da search operation chathaba da khulai kyam su phangbangam le hari phagalaba khulai sing adu de grenade ahum tungan ba caliber ki lab rod yakhai humdoi Baufeng handset ani mobile phone ama 7.62 mm LMG magazine ama bulletproof plate ama rifle bayonet ama Baufeng set charger ani bag ama ammunition box ama IED ni singlaba material khara magazine pons ama 5.56 mm gi insert magazine ama amasung military gas cap amadi jungle shoe jura amani hari Lilong hangam thabi da leiba matai manau ani dagi combined force na WY tablet kg ani henbaga atai polong kiaga phagat pangam khrei ngarang nongalam dai pung ahum rom taba matam da Thawal district ki police amasung BSF ki combined force ki kangbuna Lilong hangam thabi da leiba matai manau ani dagi WY kg ani ga gram chahumga yankhai tare rom phagat pangam khrei ngasi youth against drugs and alcohol Manipur wise ADAM amadi FGT Imphal na pirakhiba pawgi likhon amadagi BSF na ningthina plan tawraga Thawal district ki Lilong police station na konba gam thabi da red chathabada hariba drug WY tablet sing adu makak mayom Musharab ki mayom dagi phagat pangam khibani hairi ngasi chathagiba red aduda koirengai da leiba chamaga homphumari suba BSF ki battalion ki troop deputy commandant officer Krishna Kumar na lusingba BSF ki 35 suba battalion loinana Thawal district police ki additional SP hello additional SP ops deputy superintendent headquarter officer in charge Thawal commando Lilong police station ki OC team amade WPS team su yaw ki hairi WY tablet ka konana pharba matai manau adu makak mayom Musharab sahi kun gataret apokpa leikhidre M Ajit Khan amadi Ruhani sahi kun gamanga mapureba M Musharab ne combined team na makhoi ani dagi drug sing gi mathakta sel oina lupa lakh ani ga lising mari ga sanipan mobile phone taruk notebook sing amadi tongan ba ID card sing Aadhaar voter DL pan ATM kya phangki hari pharba myo sing amadi polam sing gi mathakta FI am panduna makha taba thijinba hawkhre hari Kokomi students wing na PUCL gi report chatna ba yaroi haina mai thakre lup kayana su indigenous peoples tribunal gi report janing da phongdorakle People's Union for Civil Liberties PUCL na phongba indigenous peoples tribunal gi report janing da phongdoktona tongan ba college amadi school gi mahiro sing na khongjang changsin khibaga loinana report ki copy mai thakre khongjanga sige saru ama oina Manipur College Tamphasana Girls Higher Secondary School Danapriya College ki mahiroi sing na so PUCL gi report janing da bagi kholaw law khe khongjanga du ka mari leina Manipur College Students Union ki General Secretary Yumnam Johnson na hai ki Manipur da thokli beirang se Imphal dagi horoklaba matung da akha na Sursanpur amadi Kangpokpi da kona horokhi bani haiba PUCL gi report ase yumpham yaw da bani amade maitai na singi saruk dagi mathanta chentharak bani haina iriba PUCL gi report ase kuki gi separatist movement amateng pangba thawong ne haroi da bagi maram laite hairi ase mayum pham yaw da report ase Manipur gi miyam na yaba ngamloi Athouba matamda PUCL na semjin sajin ba report phongba gi damak miyam da lale haijaga da bani governor na lusingba lenga asina su PUCL gi mathakta matik chaba action lakhut ka da bani haina mahana makhata na phongdokhe masing yamlaba mahiro sing na nakal namata gi oba miyeng da yumpham oiraga honglakpa PUCL gi report adubu yaning da phongdokla duna report ki copy mai thakhe loina PUCL gi report yaning de sin kuki narco terrorist ki khunek ki report ni PUCL na Manipur miyam da lale hajagada bani haina iba play card paiduna kholaw kya law ki haide Thadou lusingba zomhau hat khibagi matang da Kokomi amasung Fox na condemn tawrakle Thadou Literature Society Assam gi chairman Nehakam zomhau sahi yangkhai mapan hat khibagi thawong adubu Federation of Civil Society Organization Fox Manipur amadi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi na akana mong da yanin da phongdorakle Fox ki Information and Public Relations Secretary Neris Mangang na khuyek piduna Thadrokpa cherolamana hai kanglop masal nungsi sana na hingminana ba amasung Thadou gi saktam amadi literature saukhat hanana ba honaramba
नेकाम जोमहावबु खुलाई पाइबसिंगना मिनुक्सी यावदना हातखिबगी थौंग अदु ख्वाइदगी कन्ना मौंगदा कंडेम तौई लेखिद्रबगी इमुंग मनु मरुमपांग अमदि थादौ कम्युनिटी ना थेंगना हौरिबा अवाबदा थमोइ सेंगना सरुक यारे हाइना सु जेरोल असिना फोंदोरक्ले अमरोमदा कोकोमीगी IPR सब कमिटी के कन्वेनर लाइखुरम जयंतना खुयेक पिदुना थादरुप जेरोल मन हाई थादौ लिटरेचर सोसाइटी की चेयरमैन नेकाम जोमहावबु असम की कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मनुंग चना लेबा मानजा खुंगंगे सोंहांग बेंग द लेबा मसामकी मयमदा तमथिन हालंबगी थौंग अदु कंडेम तौई हाइना फोंदोखे अफगानिस्तान द रिक्टर स्केल द तरुक यौना युवा हाबदा मी चातरुक यांखै सिरे लिसिंग अमग चौंगा हेना सोकले मणिपुर द युवा हाबदा मी सिहले हाबसि काउथोंना किबुकुम तौनाख्रे हारि नोंपोक थंबा अफगानिस्तान द ngase yuk richter scale da taruk yauna yuha habagi thodo ama thokibada miyoi chatruk yankhai sire amasung miyoi sa lising amaga chonga hena aso apan nangle haina tongan ba media report singna phongdorakle National Center for Seismology NCS ki report amana hai yuha hakhra matung magnitude 6.3 yauna epicenter manak nakpa aphang kayada aftershock oina laibak nikhi Taliban gi authority singna helicopter kayamarum thajinduna ate akai maraktagi aso apan nanglaba miyosing hondok na ba tharang lokhat khre hanadagi hauna sel thunggi phibam soksinduna lairiba Afghanistan da akanba yuwa habagi thauto ama thokibana maram oiraga laiba aduda lairiba miyamda asawa saitheng ama pide capital city Kabul da health officials singa haiki madudi handakta isingi chau thokpadagi miyamna awaba mayoknaringai serakta akanba yuwa habagi thauto ama thorakibana maram oiraga khudong thiba nanglaba mafam singda rescue team kya thajilabasu mi kanba amadi mateng pangbagi thabakta chauna khudau thangle haidi Narendra Modi चलिबा थासिदा मणिपुर लाकने हाइबगे ऑफिशियल कंफर्मेशन लेतरे हैना ऑफिशियल सिंगना फोंदोरख्रे ruling government asina political mileage lowa yana bagi namak social media amadi newspaper singda haukibu namit kharani sida Prime Minister Narendra Modi na Assam amasung Mizoram ge khongsat ta thasigi tarani thoi amasung taramari da lakadoriba sida Manipur yorokani haina sandok de wafam ase hauju phawbui oina center ge official oina confirmation pirakpa leite haina Manipur ge official singna phongdorakle Manipur tha kungani pan hena irang thoktuna leidingai cherak asida Manipur ge praja singna kham thengna wana rengai tongan political parties sing amadi civil society organizations singna PM Modi na Manipur da laktuna irang asi loisinana ba haijaduna lakhiba sida PM Modi masamagna karisu nasung daba makai mapalam da koiduna leiriba amadi hojik su China amasung Japan gi khongsat ta PM Modi leiribani social media amadi news section kharana yumlo nariba Mizoram state ta saba loiraba Bairabi Sairang railway line asi PM Modi masa laktuna thasigi tarani thoida sangaragani haibagi confirmation asida ba sajinduna PM Modi khongsat asida punsinduna Manipur da laktuna irang sokhalaba Imphal amasung Churchandpur da chatuna IDP amadi stakeholders sing unagani haina media singna phongdokle adubu media singna phongdokliba Prime Minister lakpugi information ase hauju phawbugi oina official oidre center haibadi PMO office da asi phawbudi state government da official oina mangjongna na paw pirakpa leitre haina senior officials sing asina phongdorakle haidi Masigi mathakta Manipur ge amakhakta ngairaba Rajya Sabha gi BJP gi MP lesemba sana jabu phawbana ngarang pangthokiba thoram amada media singna hangkiba wahang gi pakum piraduna PM Modi Imphal da lakani haibagi confirmation leitri adubu social media amadi section of media kharda Prime Minister Manipur da lakani haina phongdokliba se mahang masama angaku phawi haina pakum pikiba laikhre haide